mwanya mureithiri wa Meru TV nkeregera uri na kagitaga kega iri ntareke ya first day ya mweri Jojo May toke celebrate ntuko ya rutingoge berigire ntuko ya kuni gutindite na mbere ikiagira gombetikirie kwa gitio gikinene bombe kuthurange kumenyithia jera ja tokinyira ja kiremera yetu ya nteto cia Meru TV ugoro rito ria kokambita kathure Uamburugo na monanire wetu wa mathithio ni Paul Ngojiri. Tukiambiria na nteto chetu ni gutwika David Bario uria ni mwandiki munene obishini ya kaunti ya Meru na ugete kaunti ni rungi bwega kinya nyuma ya mwito Joa nene kuma obishini ya kaunti gwetwa ni kamiti ya Senate akiuga Bob wejire nyuma ya miario ya minister wa kigina John Badi kiri mantu jo tumiri bwambesha hari akiari ugete ari na wetekio theneu igategerwa akiuga thirikari ya kaunti ni gweta na mbere bwega ni riboti thuranirito ni Mutugi wa Kiambi. Meru David Bario no rotete rwangirwa kigina kumana na etagarere ya ria kwenda kurungika mbecha cia kaunti ya Meru ni onto treasury etetere governor oria governor ni onto butirite mbecha hii ni onto bwathunguthire kwandikira control of budget kenda control of budget arungamia mbecha cia county nako kiura kibatege umbochokia control of budget no oru atiri au we control of budget ya wone barua ya waziri nwetere governor Meru kenda governor Meru noe ya kueleza onto atiromba kuria mbecha hii kana no onto itekuriwa nyo controller wa boka bathi atire directives cia waziri ko wende batu tukua ni atiri number 1 Meru county tionka kene rando ri antu county ingi cionde 46 baina marando maingi muno na county musine marando maingi kuzinda Meru county ne county ngere ko yero ekarungamirwa mbecha no ntwa kwithia batirite marando kiuria number 2 this investor uyo kuma France nimbi what is so special with him kanura muchonko onto utuma mbecha cia Meru irungamwa kuringana na Bario nyuma yao bari na ngavana mutuma gukinya mbere ya seneti igoro gucokia biuria seneti nironekere kugwatana na etagarere ya kaunti ya Meru ati mutongere wa Nthiguru William Samoei Ruto na ugira akari ya mbecha iji na toka kaunti na uturika gavana wetu na arelesera boya muno na uatire Meru county tika yarete kuria mbecha hii no ntikoti ne wereire we itarete kuria na already Meru county nerete milioni mana yere bechiri itiere itiri kere principal capital ne around 137 million becha yunge chionde ira chiombete kuongeleka kende kinyao milioni manana ni ile wetu interest nero gavana yetu araura chiatiri ino to controller kanywa karara atumire na karaburu karathuri senators ne ate Meru county persistently nerete kuria mbecha hii nero senate bamurachia wowe persistently kuwa Meru county ya eno katili ni hatemba guthe no katili na urende kuma 2023 to 2025 ibarite milioni mana yairi inde yamwe na bobo taita sintoche ware monino angavana thirikari ya kaunti ya Meru na atarite gitumi thirikari ya Kraito Murongi aregere kuria mbecha iji. That French investor is a con person. When I was the county government myself, after that judgment, I refused to pay that bill because I knew he was calling us. That hotel would not have costed more than 20 million to be paid, to be compensated. At some point, even the former justice, presiding judge of Meru County, Justice Nambaya, wanted to commit me in civil jail because I refused to pay that bill. And I said, over my dead body, I refused. So I also insist that the county government should not pay. Mfuate rais alipe hiyo bill kwa sababu alisema. Kwa hivyo alisema afanye hiyo kazi. Ni ntona wekaro karimi muri kimurwiri gitekia mubungwa no thimenti au gita mubunge Rahim Daud na Kathuri Murungi ni baburite guchukumera ndore amewasiri gutuma gwitia kwa ngarame ya mareja ruje gwitia kurewa ni rais Ruto daiji no ntomoka wajura president wougite akajuria akariera ndurire iba pushini arandurire ngiria sewage no tuirorete tariff
turombe president kenombo nya kuririra akire ari ringi kena mumero atakadithi ata mwana no thimenti atakainyerwe kathuri muronge bwana Raim bugike mantuja buiketie ja Leopard Rock ekire ni cinekeni mantuja konie siwejeje irandurira ra siwejire thithi ata reberuo kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbaita Mutugi wa Kiambi. Na bwarimu ba GSS bone baugete batichoka ngogene mwanka thirikari ibathikire bakiaria niberezete kinyamara kiria bagokorokera bakiuga ngiri 17 citeko batethia ni riboti thuranirito ni Ndagara Waiguna. Viva mwalimu, viva! Viva! Mwalimu power! Power! Mwalimu power! Walimu wako hapa wanateseka kwa sababu ya 17,000 yenye hata iwezi lipa nyumba yako. Mwalimu power! Mwalimu power! I want to confirm to His Excellency the President of the Republic of Kenya. I want to confirm to the Minister of Education. I want to confirm to the TSC. Walimu wako hapa hawatarundi shule mpaka wakuwe confirmed permanent and permanent and Mwalimu power! Mwalimu power! The court ruling that was done back 2023. Ilisema internship is illegal. Internship is illegal. Tena gosoka skulu unless we are confirmed. Unless thirikari ethongerere gatagate maandike alimo. Because kiria tukobewa as the intern teachers is not even enough for ourselves. Na mwalimu uria uthomete anenkarwa TSC number ni mwalimu utibatere kuandikwa under internship kana contract. Abatere kuandikwa ila itagwa ya PNP. Abatere kuandikwa PNP. Mwalimu abatere kuandikwa PNP na mushahara wongereke. Lakini thaa ino bandikitwo under contract bakiria kwa ciringi ngiri 17. Mbesa ila itakwegana nonto bwa economy la twenayo ntuko yo mundu. Kiugo mbere aciari beto bathara kanithi na Kenya yonthe. Ana bendu bali sukuru lakini bali sukuru bakire magira mbocho na mpembe cia arimo. Ana bendu bali sukuru bagicengagia nyakia sukuru. Arimo baba bateri kwethoro bakibathomithia emthe baleaga and what we are doing here at Chuka town in Tharaka Nithi county ibuto korotha Kenya yo na next week tuthiete ara headquarter HQ tuthitwera mamoyu wa TSC arimo baba barenda go employ on permanent and na tutire agatigo kuririkania thirikari gwira yao turi aga kwenda gwira ya PN Mwalimu power! Mwalimu power! Mwalimu TV! Mwalimu tiarara! Toluga thirikari. Our MPs, baratu adhuria ne tukome bale in the National Assembly. They are the lawmakers. They are the people who will put a budget. They are the people who will ensure there is money for our confirmation. Then the ministry and the employer now the TSC. We as the union tunasema there should be an allocation for the confirmation. And if not so, ndio sisi hawa tuko kwa barabara na kesho bado tuko hata kesho kutwa until we get what confirmation. Ngeva suti lakini 17,000 is not enough. Haiwezi. Let them confirm us. No confirmation, no classroom, no school. Irinjire imwe ya kuigika otoro bwana na mbeu mbithi chibo munene wa Athiru Rojene Shadrack Mwenda Mwambia na ugite na kwirutaniria mono kiri gutigira ana bonthe baitura riu bagucoka cukuru agwatanirite na nyumba 10 ni baugite bagatigira bakuthingatira ana bonthe baitura riu kethira ni bagwita cukuru nkuruki na rutite mukana kiri aciari baria baremete gucokia ana bao cukuru akiuga uria ukagwatikana na itia riu akarugurirwa thitango ya kiwatho ni riboti ya Mukiri wa Ngonja. Na kirikio mikiocokia na cukuru riu cibo wa Athiru Rojene nwe Shadrack Mwenda Mwambia nombete kwithira kirita mukana yo munene kiri aciari muno barabatina na bomice akiwa muciari uria utumba kwithira kithiathira sheria ya wikia mwana cukuru akayukirwe talira kiwatho na kinyithu kongolone bia sheria na kinya ana kabamenye kithomo nikio kitumi na ikio kiomba kwithira kikiananio mtu wenthe na kinya ukuria ntora bari thaa 10 nkethira nkio ya report kuma ki antu bakwa na arora maturene kenda tumba kuona ura arito bacokete ukethira kwina
patrol maturene yetu yatongoretwe ni nyumba 10 cionthe kenda tumba kuona buonka mwana uri muci au soka skuru alafu muciari atiwa kurita ngwireri yeke kana atiwa kuwanjibika urawati kuwanjibika alafu mwana ethirwa ari skuru nontu ningo ya thirikari wakikisha mwana wende skuru na ni right ya mwana wende kwethirwa ari skuru urabati kumenya sheria enjaro ira yakilukirwe ni thirikari mantu yakonie ana babetu banini muciari urokethira mwana wake ati skuru akabungwa ni thirikari miaka 12 nontu bwa kuna rwatho ruu riu kirisibo yo Shandrak nombete kwethira kinya kirita mukana yo munene kiria runso bindeni watho na kwa baingi bo ni bakumenyekana na kieta muntoro kumenyekana uthukete interese ya thiruru jina na rietwa na kuate ne bamulelete na ridhori kule na kaita kara komba kwethira kiwatikana na kinyethu kongolone besheria akamenya watho ni buburiko wenio ni aturi barabetu ba miankene yontu ntura yako na ntwambui ara antu baba benda chinchobi na barikila ntwambui beta bakaruro nchobi nao baya kamariko nao bateka mariko nao bakaruro nchobi bakeya riu nio nao kumenderia maturene ya yetu kwa twika ende na baria nio thakenda cio tuku thainyanya cio tuku lakini no wetwa Patrick Muroi wa kuma ntura ya Njarine arua era nchobi eke Njarine na ni yakae kite o industry kana yakae kite kibanda kya kuruira nchobi Njarine no tunakuyana nchobi nyingi muno yekirikiri Probox KNDT 171Y ari yana nchobi urukiri thaa 10 nena antu bena C-line kana ibanga bila byote mana ngarine nikenda muntu ura wende wa nyumba 10 kana sibo kana sabusibo ura omba kumuromia ngarebe kana kerio mite kaba mutemange ke reporter Meru TV kuma Thiruru Gembe Central beta mukiri onkonja Ibaga mukiri wa nkonja nontobo ripoti ukungina kunigotwika atongere bakema ke DCP aja county ya Meru ario mithikali nturi na Felicity Nkirote Birire bakiaria bariki gongwanene kia mathiko ntere chamara county ya Tharaka Nithi bameneretie bonene thirikari ya Rais Ruto nontobo kuremwa kwinika garama ya muturire kiria Kenya aria akiaria nturi ugite thina inene aja Kenya ni wagibo tongeria bobwega kakite ugete atongeria Batharaka ni bogete bakarungama na atongeria aregani na thirikari Jefu agetuma katuringe nacio nawe mithikari nturi ukuromba giti kia ugavana ja kaunti ya Meru na kinya Nkirote Birire ukuromba giti kia mubunge wa Mwekuru bakiaria kigongwanene kia mathiko ntere chamara kiri gicigo mbunge kia Tharaka Nithi ni bathumbitie bunene thirikari ya President William Ruto iria kuringana na atongeria baba baugite kabethirite bakiongera mogoti nikenda bakainyiria biashara banini na kinya akari. Jana Kenya National Bureau of Statistics imeonyesha kutoka 204 ile siku nilitoka sasa kilimo imeshuka chini to 2.8 imeenda tu chini na nini 2.8 kutoka mimi nitoke umeleta mawaziri wetu wawili kutoka siku yangu. Sasa wewe kama unasema uchumi unafanyika, I want you to tell Kenyans how many times ulikuwa sababu uliona ulinjigamba kwa national unrest ukisema vile kilimo imeimarika imekuwa vizuri na vile wewe sasa Kenya is on a trajectory ya growth. When I left imesema ni yeye alikuwa anafanya kazi ama ni mimi nilikuwa nafanya kazi? Si ni mimi nilifanya kazi. Sasa namwambia wewe wacha tuwesimbiane. Hata ukilia machozi, hata ukifanya nini Kasongo, sababu ya usaliti wako, sababu ya kudharau watu wetu, sababu ya kukataa kuweka andi, Kasongo ni aje State House kwa miaka 3 inaweza kutumia bilioni 18 ambayo haijawahi kutumika kwa miaka 10 ya Uhuru Kenyatta ama kwa miaka 10 ya Mwai Kibaki ama kwa miaka 24 ya Moi. Mtu mmoja anatumia. Saa hiyo shule tunapatiwa per student capitation shilingi 188. Nani anahitaji pesa? Wanafunzi wetu ama wakubwa wetu? Shilingi 100 itaweza kununua vitabu,
ilipe mwalimu, ijenge darasa na ifanye kazi yote ya elimu? Jameni, hiyo inawezekana? Inawezekana. Nkuruki Mithikari Nturi netikaniritie na akariba Tharaka Nithi kugwata mbaru rutere ruregani na thirikari na kinya nkuruki kumeneria atongeria baguntu kuu nikira baugite atongeria bau ne agua na nikyo mirandi ya witi na mbere kinya ntere cha Tharaka Nithi itikinyite. Nikiwa hapa Tharaka Nithi hapa Mara na ndo kwenda kuibwa story na mmesikia chama yangu inaitwa DCP. Na zama yangu ni ile ya kusikiza grounds. Ni ile ya kusikiza nini? Muko ground ama amuko? Na nikiwa hapa Tharaka Nithi sasa hapa Mara, ground hapa inasema nini? Niambieni ukweli. Ground hapa inasema nini? Huo ndio msimamo watu wa hapa? Wa hapa Mara? Na msimamo wa Mara ndio wa Mwimbe, ndio wa Murambe, ndio wa kule Marimanti, ndio wa kule Nkondi. Ala. Kwa hiyo wale wengine ni waongo Kana ni atia? Ni arongo ate arongo. Bakirikiria atongeria baba nibetikaniritie na akari kweberia atongeria barite nentere cha Tharaka na kinya kaunti ya Meru na nthiguru ngima nontu ni baremi gukaria Kenya. Ile woga iko hapa Tharaka Nithi na watu muko na viongozi na ile imeharibu kaunti zetu ni kuwa na viongozi ambao ni waoga. Wana viongozi ambao hawezi kusimama imara. Viongozi ambao kazi yao right ni kuruhusiwa 20,000, 10,000 na milioni 100,000 alafu wanapigia watu magoti na kuwaabudu kama Mungu. Tunafanya kazi kila siku kutafuta ng'ombe, kutafuta ukulima wetu, lakini zinapotea, zinaibiwa na hakuna mtu anatujali. Sababu siogopi. Niambie wewe Kasongo, wewe Rais William Ruto, saa hii nimetoka pale Tharaka Nithi bridge, nimesimama hata hapo for the first time, nikapigwa picha na video, nikamuuliza wewe, nimeona mara 6 ukisema ate Tharaka Nithi uko na pesa itamaliza miezi 6 ama itakuwa namna gani, na contractor ako site. Mimi nimetoka hapo saa hii, nyinyi watu wa hapa, kuna contractor Tharaka Nithi kunjenga bridge ama hakuna? Kuna contract hapo? Rais muongo ama si muongo? William Ruto muongo si muongo? Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Inchokeretie na nteto inge Kathombo kebia mitambo. Ng'inang'inene kia mutindo kangangi kuri Kongo kamechemo kuborera na uthongi gankugwate ugeni aja Bezalel ote Umeru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel ote Umeru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia kuria biri na shama kumarikonerie yetu na bithuraniri na uteabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort.
Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna £100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Mujiari nukuri niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkoro kaire nuntu M College ni atongerete ki kithomo kia utia na Kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria M College mwana waku akigwatira mote ya makamu bithia kuruta wira kajaga Kenya twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mcollege.ac.ke kana turingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934 ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. M College, skills to go places. Koga atetheka na gita rya kuria kubua ri kurikio kinya ija uigurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria chitagia kibali jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ujo akue na musigiti na nitugwatanirite na wata shilingi 55,000 ukwana na 2,557 kethiro renda kuriaga ontuko ni shilingi 350. Namba chetu cia thimu ni cio ukuonera kioni-ini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki chetu ciothe ciena warrant na nkuruki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonthe kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ijagu tigintukagia gwetu no gatetheka. Ibwega murithirio Meru TV no ntuba gwitana mbere na kuturumira kringe na chira tukuthuranirite ni gutwika yuthi kuma kirwa na rinde boretie mbeumbe bange kuchitonyithia kire utongeria na kurungama ite mwanya irinjire mwe ya kurwirira ugaruruku bwa kimaendeleo hajanthi kuruni ya Kenya bakiaria yuthi baba ni bonanitie wega bokurungama utongeriene ne gutigira sauti chantu babe chikomba kwethero ikigika ni riboti ethuranirito ni Mwende Olaiboni.
Mbeu mbete kuma wandia kirwe na ribore ni bachumirite kuria yuthi bangi uchumiria na nikenda kurwira twanya tuotongeria bakiwa mbeu mbete batwire kwirwa ni batongeria baruyo ntu bakwa thairu uyu ni rukinyite karite maita maingi tukira wa kagita ka youth anga iruju bijete kubera kagita ka youth na ndeithai na the more tuka believe in ourselves the more unstoppable tukethera turi so gintu kiria nkwenda kubera leadership ira ithiritwo yeku tuthiritwo twina a lot of mediocres na nandi tuga ke leadership there is no vacuum so gintu kiria tukuga twarega ku step in thai antu bangi bakeja nya bara bate responsible na bombe kujukia ite bibi we will not recycle bad leaders na tuka uproot all the roots of bad leaders in each and every corner Meru na inya Kenya yonde tukiaria kwa jumla kwira youth we have to come up and get good leaders and to find a way that youths we are facing more challenges that we are demonstrating alafu in that demonstration hakuna kitu tunasaidia so we have to come up as aspirants tutonyeke debut so that we may lead our country in a good way. Kwenda ku encourage my youth barabe yang baraba jukitie kandi no bo aspake iteja MCO jaleni iteja bi yokuita bi tuatika eranto baraba ko ite bi tianto bagokora nyam to go yang no mbe kujikia kitike no we umbe ku aspire no kona kitike ke MCA onto leadership yambe yake anto baba ni tete ki anto bakonenya kulukine bauriti atongeria baraba thuri na kuro chumiria no tethia mbeu mbethe na mirandi mwanya mwanya uamona kureta witi na mbere maturene ke our leaders baraba ke in power twambiritia our MCA sana sana otia nkushona our MCA no tututithiritwo tukimuona gento kiria tukwenda kumwira our MCA umira time eku itathira bandu njona aja utwitire ngugi kethira ija nari kirua lazima withirwo kionekana groundine na turiuga thai time eku itithiri lazima withirwo kiendelea gwita ngugi so make sure no kweja utwitire ngugi na ara kunda kwena gaps ayuthi beto bate kuona ngugi interview bionde ibeto kwenda kuthithirwa twe youths leaders babeto we need your support as youths we're able to support K sports. Most of the times you find that Edroko youth they idol that's the time that they join in drug and substance abuse so you need your support grounding and aja ground to kwetho aturi sometimes it to face challenges nyingi on to every training to train na ira to be sawa ukethra sleep early and it's easy to get an injury so itukwenda your support as leaders itukwenda kona leaders bugimira chabiani na charia twina game so tukiona MCA ejete otonera game twagurwo muno twimona no atatu tukona support iwe na thai miaka nyaka wega tetiri tukora MCA heje na tumone na atwitira ngoge atuna twamwakura na ethra amona batu no tubatu youth to kara to ya muno ya batu na ngoge urithira youth betinda na unja no tingo gibe nacio na itukwira bagerio tukitira no employment ira yomba gutethia youth ka batu chwire ora youth batabe na ni me atatu tuikinga kebirana kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende walaiboni Karo Karemi Murioki na kathete munini wa gavana ja kaunti ya Meru Linda Kiome nontuhoba gwita muchiemani ujo kuchwira ntaira thina ya ruji rwa Mewas nkurukia kiaria na meneretie bunene mbunge gishigo mbunge kia North Imenti Rahim Daud akiuga niwe kaumoka thine mutugi wa Kiambi gatwire nkuruki thine ira twinio imweshimwa wetu Rahim no tuthaire tarifiria ciathithirio public participation ikwaejanirwe 30 days legal period ira weja wa kenda mbere mantu ja gazetwa kabate the next stage ko gazeti mantu jara bathithirio public participation bakamwa chance egwita kupinga kana kweja na contrary opinion ina awale so that is why I keep saying me arenda kwethiria roji devolved imbiara kitera roji devolved me thinere na kumya squarely imurango neje wa wembi iragwire nekio no tunkambiriria kwira mujumbe wetu kinyoka garura penji no mwanko karaniria na wasrep ijauria menya wasrep antu betu wasrep ijauria wona central bank beka mantu jakonye bank rates bakire bank rates no bobonka kibombo change ko mantu neja konye tariff yetu
na mheshimiwa Raimi nyakithia no kwenda kwetheria mantu ungi ugo no mwanko geta floor of parliament no mwanko ka tethere ruigwa ta committee nikenda bariririe mantu bomba go summon antu ba wasrep bomba go tetheria situation ira twini both political na legal na tutumba kwepuka mantu jau political na legal no ntubwa no ntubwa gazettement ire thithiri political no ntubwa no ntuturende antu betu banothiment ibo bathirikite pakubwa mantu ne jako niembi tariffs iji kou I allowed Linda Kiome no ntubango gere araitere it's a good job na task force ire arekire lakini boka abdicate responsibility representation kire antu banothiment kire mantu jako nie jaja ijo dete je duo na mburikani atire twena scenario moja utumbo tethekera haraka sana twena scenario e senate e konie mantu ja mukawa jura jo Leopard Rock daiji no to mukawa jura i president wougete akajuria akariera ndurire iba pushini arandurire ngire sewage no tuirorere tete tarif turombe president kenombo nyawa koririra akire ariringi kana mumero atakadithi ata mwana no thimenti atika inyerwe oni ndarireria as a mukario no thimenti na muno thimenti so that is why I'm talking nkauga atiri o bukikia kathuri muronge bwana Raim bugikia mantuja buiketie ja Leopard Rock ekere ni tinekeni mantuja konie sewage eje irandurira ra sewage re thithi ate reberuo nya rengere kebergo mumero thithi ate arendere na tarifira barendere agachio mantuja ija kwenda political backup na legal backup. Muritheria uni watugekira gatanta kiri nteto chetu nkatho chia mwanya no ntubo kuthura kurumira station ya Meru TV au ni onko kinithia muthia ni ukambita kathure wa mburugonga kwendera Labor Day njega ntuko ya gukongwera aruti ngugi nene ya nthiguru ya Kenya na kinya aja county na miena yonthe nthiguru neji ni ukambita kathure wa mburugona mwananire wetu mathithio agokali Paul Ngojiri.